Village Development Committee atom pen cepater pipongsi langre kronghang rongisi chingrum pet pen rongalong kosongsi kapang tir nangjima. Mate rongalong bang kona bang pa bang piatumsi HSLC, HSSLC, BA, MA asatlang ki undun domapu kachipachini jiapan chingki chingwayamai kedeng pon pado. Bang suamaya long rong asar harsing rong hang pen meji pahim puponsi rong isi chingrum pet pen chingki chingwayamai ke padopon. La swa hot ahim tuntin atum pen sedame kachi pachinia jamek enpo. La pen ahim ahum tina long bang ko ana bang pa bang piatum si doma puta kachathan pon pado. Langri krong hang arong along ke do ahim tuntin atum sedame amunit aphai kachi pachini jiapan formalong amen tapsi Village Development Committee atum aphai enpo. Lapen halapu rong asar harsing rong hang lapen SGB buddho rong hang atum pen kaning jepon ke langri rong hang arong along don pharui sira don trok ando. Lapen tara langso arong along ke bannai arong lo. Non langri rong hang arong along HSLC, HSSLC, BA, MA ke pas atuma phan kar chopon lake bangkre troksi an abang pa bang piatum aphan kar chopon pado. Lapen morning aning kan sedame lapuson lang sai kedeng pon pado jiputa ningjepo. Tara langso langri rong hang arong itum rong isi ke chingrum nang kok alam thela phalo je miltem dak adharom do dak Christian do hongharia do lasi nitum pache ton si la Hindu Christian pache ton nang kok alam the bang lahalo je Christian tum tame Christmas hosi lang tum chopo jimpo miltum honghari tum tame aso rong ker hosi chopo jimpo sita nitum ang bong pupu mathalo je Hindu Christian dorapet nai prota arnisi chingrum nai nitu rong isi ke chipachini athe dak nitum arong London Faru para lo langru hang arong lok si lasini tum dake ha 1955 aningan pen piningan nikan sok sekep adungarai nang li alo lasini tum hala bangso ke bang hot ke nitum apu nitum akesartum awe hot hasok dom photrak daktar langso pen daktar langso ke kido cheng tum lo dakhlo kido barim nai tum lo tumelo pen ladak taralang solong li tame niltum akesartum siki peglo asi pini niltum chingrum pet pen honghari Christian lapen adhek dum ke mondir kardom to nadu lapen tu chingrum pet pen anasan chara purna pu labang so program se chithik lapen dak metric pass high secondary pass atum hatanong ipajer ponlo lapen dak nitum isini kachingwa chimun kachan ponang ko bangalalo je awareness niltu malong kado kabe dhorom lapen khelam chi pupi pin pen party lam chi pupi pin pen nitum sibet rongsi bulote hem sibet teng kiduji phansi tum matha polo lapen so alamrai deng polo je nitum ki bang ilang tame nitum langrik rong hang rong ke taralang so arong ang bom ki banai rong lo asini tum kaiketa hem siat teng si paman ponji phansi nitum chi pathik pondo. Tapi ni nanti tum BMA ke pas mana HSLC ke pas itu tum bang kawan bang bukan bang kita cukup pada. Metric ke pas sama bang kri CP polo, ban high secondary ke pas sama bang athom, ban BA pas sama bang pilih tu pipon polo. Rik rong hang long, pini dak rong si cingrum mamai, nili tum dak pining Independence Day ni si talon pon lo, nitum pining pen keceng lo, morning pen tak kudu tuji, lason tak taksi, asini tum drom jati je pupe pen, rong isi, corapet jun rapet lapen facilitation program ta awareness program ta do, lasi pipon nitum pajir pon, lasi non kebang elang ta nitum lan si rong cingrum pen rong cipang tir koson si, cipang tir jima, po asai deng pon si nitum dak rong cipari pon bihek thek manta jakong pipon ta do, lasi nitum doan tame dak lansu sesi cingumi pansi nitum dak rong si pen cepang rum cepang tipon di pansi nitum asiron ton koklo pardon So mai peneng pen indeng kon back dola so mai ke peneng pen aprang nili putum ho nili po din hut bang dolo aku angbong long ton tukolo aku peneng pen aku pangceng tulo asik ke bang lang ta lansu sesi dam bom la